10 km, prvo mesto dobiva 8.000 dinari, prvo mesto 6.000 dinari, treto mesto 4.000 dinari. Od 5 km, prvo mesto 5.000 dinari, prvo mesto 3.000 dinari, za treto mesto 2.000 dinari. To ni vse. Na trkite na 5 in na 10 km imaju timsko rangiranje, na prvi za drugico učesnici, a ova godina imame rangiranje v starostni kategoriji. I to starostna kategorija od 35 do